Kien l-avukat tal-Istat Chris Soler u d-Dipartiment tal-Kuntratti li ndunaw li dak li kien qed jagħmel Robert Abela ma' Stewart Healthcare kien fil-fatt illegali. Dan kollu joħroġ mir-rapport tal-Awditur Ġenerali bis-sit The Shift News juri kif Abela kien qed jaħdem minn wara dar il-poplu Maltu Awċi biex jagħti kuntratt ieħor lil Stewart Healthcare. Il-pjan tal-Prim Ministru kien li waqqad deal oriġinali u jagħti kuntratt dirett lil Stewart. Dan apparti li kien lest joħroġ 35 miljun euro addizzjonali lill-istess Stewart biex jakkwista l-Iskola Medika ta' Barts. Għalkemm f'daqqa waħda l-pjan kollu sfaxxa meta lill-Prim Ministru qalulu li din il-mossa tiegħu kienet effettivament illegali. Id-deal il-ġdid ta' Robert Abela kien maħdum bit-silla biex iżomm lil Stewart għal mill-inqas 26 sena oħra. Dan il-pjan jidher li kellu l-approvazzjoni tal-Cabinet kollu. Bl-awditur jirrimarka li l-Prim Ministru kienu obbligati jiċċekkja minn qabel jekk fil-fatt dawn il-manuvri kienux legalment permessibbli li jsiru. Tant illi kollox kellu jitwaqqaf ħeslem f'Diċembru tal-2020 meta l-Avukat tal-Istat u d-Dipartiment tal-Kuntratti xelu il-bozza l-ħamra. Dawn il-fatti li joħorġu mir-rapport tal-NAO juru li anke Robert Abela prova jdeffes subajh f'din l-istorja biex iżomm li Stewart Healthcare. Apparti r-rapport ibes tal-Awditur Ġenerali, din il-ġimgħa skoprejna li hemm fatti u provi oħra li jitfgħu dawl fuq is-serqa tal-isptarijiet. Serqa li swiet lil poplu miljuni kbar u li l-Prim Ministru għadu m'għamel xejn biex jirkuprom lura. Il-provi l-ġodda tresqu mill-Partit Nazzjonalista f'rikorsi li sar il-ħamis fejn 4 settijiet ta' dokumenti ġew preżentati lill-Maġistrat Gabriella Vella.